Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadejeh. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Topan Tornado Ima. Sudah lihat Haji Abdurrahman. Ikan. Kering nggak? Rapi deh ya. Serius. Menteri masuk YouTube. Lampar perempuan Pamekasan, Bedemongking Timur asal Lempang Pote. Terekel. Salam Bang Merah Sumedang. Nomor 1 Raja Setan Ketuna Kalisari Telanaken Pamekasan. Haji Sofwan Kelampar perempuan Pamekasan. 40 30 20 10 9 8 7 6 5 Semakan nomor pertama nomor beli nomor petok Paku Alam Ketuna Haji Sugi Pakan Tenang Bedemongking pada asal Lempang Merah. Tur. Tarekel, waktu sudah berjalan 2 menit tersisa 1 menit untuk pelepasan. Bujuku nakala musuh air bunga 1. 6 menit 1 mundur 50
Selamat datang pemilik tim door-to-door Sabang, Haji Fendi, Kades Beringin Nongkel, Sabang. Ia Salentang Merah Semenak, nomor ketok Paku Alam, Kaduna Haji Sugi Makan Tenan. Oke, senang. Keren dong kita kan hari. Berapa dia? Apa kan tol ya? Pasir ngulang anak ya. Betul. Ada apa? Awas. Labu, nabar tajuk. Mutut antar dan mutut baba. Siap lagi bingkai nomor 11 sama nomor 12, nomor 11. Agak mepet mas, Amuso anak sonar. Barangkali. Ya barangkali. Salentang Putih Sedak. Berapa? 50. Empat puluh. Oh, 30. Tara. Apa? Dapat kalau jatuh mereka. dia remah pecot deh kan ya. Ia Salentang Putih Semenak, nomor 12 kereta malam, Ketunekus Podai Sumenep. Semakin nomor selekor nomor 2 lekor, nomor